Turabasuhuje tunabaye ikaze abakunzi ba HD Global Media n'umwanya makuru agezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Umurongo ni HD Global Media ugezeho bwa mbere wabanza ukakanda kuri subscribe, naho njyewe mugiye kubana nitwa Dani Hambo. Bityo rero turaza kubabwira ko mu Rwanda hatangijwe ubukangurambaga bwa bima amatwi bugamije guhashya ubutekamutwe bukorerwa ku ikoranabuhanga. Naho kandi hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko Perezida Trump na Putin bazahurira muri Alaska. Hagati aho kandi Ubufaransa bwo abimukira 15 basanzwe mu ikamyo itwara inyama. N'andi makuru menshi turaje tuterambura nyuma akaruhuko gatoya, ntimujye kure. HD Global Media. Tuhere mu Rwanda tubabwira ko mu rwego rwo guhangana n'ibikorwa by'ubutekamutwe n'ubujura bukorerwa mu kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga, by'umwihariko bukorerwa kuri telefone bugamije gucucura abantu amafaranga, hatangijwe ubukangurambaga bwiswe bime amatwi bwitezweho gutanga umusaruro. Ni ubukangurambaga bwatangijwe na Banki Nkuru y'u Rwanda ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, polisi y'igihugu, MTN Rwanda na Airtel Money. Uko iterambere rigenda rizamuka ni nako abantu baba abanyabyaha bagenda biga amayeri yo gushaka gucucura amafaranga y'abaturage bakoresheje ikoranabuhanga. RIB igaragaza ko mu myaka 3 ishize hakiriwe ibirego 272 birimo abakekwa 378, mu gihe amafaranga bibye ari miliyoni 81 z'amafaranga y'u Rwanda, hakagaruzwa miliyoni 63 z'amafaranga y'u Rwanda, bigize ku kigero cya 77%. Abatekamutwe bakoresha amayeri menshi arimo kwiyitirira undi ku mbuga za WhatsApp hifashishwa ifoto n'izina bya WhatsApp by'umuntu uzwi, bagasaba amafaranga abo mu muryango cyangwa inshuti zabo bigira nkaho ari we uri mu kibazo. Ni uburyo bwinshi rero abatekamutwe bakoresha, namwe mumwe murabuzi. Bityo rero kubw'iyo mpamvu hatangijwe buno kubukangurambaga kugira ngo bagerageze kubihashya. Hanze ya Afurika tubabwire ko abimukira bagera kuri 15 bakomoka muri Eritrea basanzwe mu ikamyo ikonjesha isanzwe itwara ibiribwa birimo inyama n'imboga mu majyaruguru y'Ubufaransa, yerekezaga mu Bwongereza kugira ngo binjire muri iki gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abimukira babonetse ku wa 9 Kanama 2025 ubwo umushoferi wari utwaye iyo kamyo yari ipakiye imboga yumvise ibintu bikubita, yajya kureba agasanga n'abantu, asaba ubufasha abashinzwe umutekano. Bamwe muri abo basanze bafite igipimo cy'ubukonje cyo hejuru. Abashinzwe umutekano batangaje ko ukurikije ubukonje bafite bamaze amasaha menshi muri iyo kamyo. 4 muri bo bajyanywe kwa muganga, naho abandi 4 bafite imyaka iri munsi ya 18 bashyikirijwe umuryango ubafasha, mu gihe abandi bahise basabwa kuva ku butaka bw'Ubufaransa. Nubwo hari ingamba zikomeye zo gucunga umutekano ku mipaka yo mu majyaruguru y'Ubufaransa ihuza iki gihugu n'Ubwongereza, hari abimukira bagikoresha amakamyo mu kugerageza kwinjira mu Bwongereza. Abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko bakunze guca inzira zishyira ubuzima bwabo mu kaga, zirimo guca mu nyanja bagakoresha ubwato buto. Guverinoma y'Ubwongereza igaragaza ko muri 2024 hinjiye abimukira 43,630 batemewe n'amategeko, biyongeraho ku kigero cya 19% ugereranyije n'umwaka wabanje. 84% muri bo bakoresheje ubwato buto. Dusoze tubabwira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hagiye guhura na mugenzi w'Uburusiya Vladimir Putin muri Alaska. Ni ubwa mbere aba bayobozi bombi bazaba bahuye mu buryo bw'imbonankubone kuva intambara yo muri Ukraine yatangira. Alaska bayihisemo kubera impamvu z'umutekano ku mpande zombi, ariko kandi n'ahantu hafite isura ikomeye ya politike kuko ari ku mupaka wa Amerika n'Uburusiya. Bashobora guhura mu cyumweru gitaha. Ibiganiro biteganyijwe bizibanda ku gushaka uko haboneka agahenge gashobora guhagarika ibitero ku migi, ibikorwa remezo by'abaturage n'inganda zikomeye, ariko ntihitezwe ko hazavamo amasezerano y'amahoro arambye, ahubwo hashobora kubaho gusa amasezerano y'agateganyo. Perezida Zelensky wa Ukraine ntabwo yatumiwe kuko Putin amushinja kuba ari ku butegetsi binyuranyije n'amategeko nyuma y'uko amatora asubitswe. Ibi biganiro bizagaragaza ko Washington ariyo ifite ijambo rya nyuma ku masezerano yose ashobora kugerwaho. Abasesenguzi bavuga ko Trump ashobora gukoresha iyi nama mu kwiyerekana nk'umuhuza mpuzamahanga, ndetse bikamufasha mu rugendo rwo guhatanira igihembo cy'amahoro cya Nobel. Naho kuri Putin iyi nama ni uburyo bwo kuvana igihugu cye
bwiyemeje mu bwigunge kongera ubucuruzi na Amerika no gusaba ko ibihano bya politiki n'ubukungu byakorwaho. Nubwo agahenge gashobora kumvikanwaho, intambara yo muri Ukraine iracyitezwe gukomeza igihe kirekire kandi iki kibazo cy'intara enye zigaruriwe n'Uburusiya hari Donetsk, Luhansk, Zaporozhye na Kherson kizakomeza kuba inkomyi ikomeye ku mahoro arambye. Ni nuko dusoje, mwakoze kubana natwe, tubabwira ati ciao ciao. HD Global Media.